Mga tay mangud ko ha agama Islam, sa bunal tuod in sangingi na kabuhi, hadunya ini amuin mapatay inhang katao, halawm kangian insiya. Sarta indain ha mga pinakamangipa, amuin tumaykod na siya hadunya, awon pahikabin niya mga kangian bakkas sinhinang, singgin hawabaran niya. Bihaon, sa plaghajaman nato ini, in pagbahasahon social media, yan in Facebook, yan in Instagram, yan in Twitter, yan in TikTok. Ibansin ka ibanan pa. May taini nasabot na do. Sabab di manjari makusog in panasat sin syaitan. Aun sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra alar rijal minan nisa. Wayroon na hikabin sa laggo-laggo fitna kamudaratan, ha mga kausugan amunain kababaihan. Yakaw tay mangod na mo babae muslima, wala na bahakaw na usal sin syaitan, tiranan intay mangod mo kausugan na kasud hakabin sa naan sabab kay mo. Yakaw tay mangod na mo babae muslima, wala na bahakaw na usal sin syaitan, sababan sin kakahinang mo in kaibanan si mingod, imurol hakakahinang mo. Yakaw tay mangod na mo babae muslima, wala dabaha kaw na usal sin syaitan, bang may taing ginhawa baran mo makasud halaw nar ka jahannam. Hisiw in piaganti niya in adlaw akhira dayin hadunya. Way pagduarwa, magnanam siya sin kabinsanaan hasusungon niya. Yakaw tay manghud, ayaw mo hipaggantiin kasanyangan mo sa lama-lama haadlaw akhira dahin sin dunya ini. In dunya ini samantara dahin kakuyagan, in dunya ini hipusin kasasatan, in dunya ini di dakaw maglugay in ikaw mapatayra, hangkan ayaw mo hipaggantiin adlaw akhira mo dahin sin dunya. Parmansin Allah Ta'ala, wa farihu bil hayatid dunya, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Nagkukuyag sila hakabuhin nila hadunya, sumagawain kabuhin di hadunya samantara dain kakuyagan, bang hisabanding haadlaw akhirah. Di na kaw maglugay tay manghud hadunya ini, hangkan ayaw hipagganti in adlaw akhirah dain sin dunya. Damikyan, apabila sa kahaba kaw makahinang sinhinang bukon marayaw ubos kakitaan sin mga mahadjana, tumtumadaran in baita sin Allahu Ta'ala kay mo, inna rabbaka sari'ul iqab. Sa kahaba kaw sumayaw ipakita mo hamahadjana, tumtumatuod daran inna rabbaka sari'ul iqab. Sa kahaba kaw magpagwa sin awrat mo hamahadjana, tumtumatuod daran inna rabbaka sari'ul iqab. Sa kahaba di na kaw magmahiha mga kakahinang mo, tumtumatuod daran inna rabbaka sari'ul iqab. Pamanduga kaw tay manghud, beitaan kaw tuod sin Allahu Ta'ala, inna rabbaka sari'ul iqab. Sa bunal tuodin Tuhan mo Allah, hangka sa saad na magdihil sin kabinsanaan. Subay mo pagsadyahan in siksa mapangsantong basin hinang mo di hadunya. Parmansin Allahu Ta'ala, inna Allah syadidul iqab. Sa bunal to din Allah, lando in sakit sin pagbinsana niya, ha mga tao simulang kaniya. Yakaw tay manghud, pamanduga kaw tay manghud, pamanduga kaw tay manghud ko ha agama Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.